Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongyalam ka National People's Party henne kasngi ka Sauterik Urumpang Araja Apusan kilahir syanong kasen banpan jengkersyan na kabenta ukertong jongki na paryong mauthat rasyan uba syarai lang warjri. Ya kani ka jingyalang lapelong Hasin Joseph Hall nong kasen. Ha kani kasngi lawan banyadan bentalang da State President uba Prestun Tensong ka Presiden jong ka NPP mauthat rasyan blok ka kong Biolinda Lingdo Nonglat District President uba N Marsyang Bay bat kiwede kinongkit kam ka party. Nakaliang ukertong kaseng uba syarai lang warjri habakren ha kani ka jingyalang ulaong bakum usam larang ba utrang dik bantre na kabenta ka imlang kasalang. Kani ka pelong yu banshim ya kani kalenti banwan sya upat ba ka dong katan kasnong ka balapun lakha yu banya kun ya ka election kum ukertong na ka NPP. Bankit bat ban ba lang ya ka kya ka syon bat ban pet ya ka baha ka miat uba syarai ula kentu ya kipat ba nong kersyan batre stom baun penpoi sya ka thong ka jing job khnang baun la ban pen urnong ya ka jing angnut kipat ba ula kularu balada upoi sya ka thong un benta ya ka sngi ka jong u ha ka shitayo baun la ban sngap ya ki jing kipat ba bantre ya ki kam bat ban pendep ya ka kamram ka ba uday ban le hapo ka district council ru kumju ula ong ru bakum unong kit nong ba un ya trei lang bat kidor barshnong kirat kihima kikur kijat hapo ka than area mauthat rashan ha kan ka singi la yo ru ka jingkren naga president jong ka paryong mauthat rashan ka kong Biolinda bat ru na u district president Wadri by the candidate Ibani Menta Kanti. I do ki Basharai but in done the connect the quick to care, play the lamb and cup of tea, cut of Kitania to make a lengthy, Shan can make a tongue, Banyane and come up of mud. Pangitan ga and done at the Muslim and home, Basharai, not a connect the quick to care, but 11 trade. Bakit po yung siya kapantay ng waiting job. Nandang ay kublero, kampanya Deputy Chief Minister Dongi, badai beriu ba bonkam kaya sila ano. Ini jialang Dongi hanya kita day jialang kita hertu kata, tehre, kadai kum kaji kendulang, badai beriu batan kaji kekli ya step Dongi. Banpe om tang ya kan long kasen nane ya kan mau tharasan nane ya kan long stoy ni don ni kli na ko ka step at check ko rin mo ai ko play pisar mo pilong video na tuloy bajuan si mo tharasan nong ni mansua ba hadu mentaro ki don ni kli ko ka ladangin don ko ni ki brio let's say ni long matar ko ka kata ban ga ti ka jalan ke jongi Ngiyogi saudang sokun jadi kamu jing anroy pada aspek kerja jongi. Kumjur ay kublay ni kong bansan lam nungpon blong blok General Secretary jong kene NPP jongi. Kublay sibon nangta ini duwi bilang ba bayawan lang ba na bat bilin ki way jong kami kinong pa isamla ki bayawan hande babilami na disnaw na bitaw ban penlot por na nakakabahamiyat karoy kapar na kasinong karoy kapar na constituency ay kublay yung ki makinig ko yung ki baro lang ba kating sumar yung kublay yung ibrahima kamamot uno hamot halasan bayalat di kapati NPP kalau kapat kawan rumah kata kedai kejit hewan dulu Bakit kita ketika jismeu dulu kita, Henry, kadai kita om John ibaras berumurwan, waknum jak komen perumahan, nama nada piala nak nama partiru, hak bakadu, pia poilang hak NPP, pia poilang hak NPP, nama kita ke kamsuk ini, bang indom yang kapati NPP. Lada ki grandai kan lo lada ka jitrai ni ka han kan lo Henry
suki ka dot ko bai la man pecho tadai phai ka state ne ka jalam khali aku ki don hala ki jaka ba jot ke so ki don ki jaka ki jot ki regional party ba ki don ki jaka ba ki jot ki national party ka pai ka root campaign ka jiggling ka situation ba real ki em ba ki jaka ka ba ki mi nama kata yo i ba ka jikle जो पार्टी की बबून की डॉन है इधर आवे खलिया नमाज पढ़े हला के जो थाई हला के जो काम Lord kinongiram isa pamrat sama chief minister jong jela kajini haring kat isa preston tinsong ibalong deputy chief minister isa siam halang tha ibalong ibalong ita deputy chief minister ibe pet be kni akam na benta kali jela kajini ni don ni kini kiramba kibala balikai man nak bentang kakia kasan jong kejela kejini but ni so sarang banyo yakum kini kiramba but ni duai ha ublei banyo manai bon nak bentang jong ki kuma mo oi pimene kala jenjang ni binyo di UMPC candidate uramba bani la tmu dunia kun nama kejing sakren benjo parti ularan dia no Bani yang hampan ada jingko station for state beromba na pemau kapasan constituency nyim dan candidate bani kunnya ke MBC election. Nilai beromba nyim penyeng candidate show nama nyim dan brief show omnum show menurut bentur sahmat bani kunnya ke MBC election. Henry hak bakat dulu. Ngayo yang phone call naik balik syarat. Iba sarai itu yang ikut kamera, walaupun mereka cuci hanya iba kita ikut ini. Ila kau yang ada iba pergi, ayo semua apa mau harasan konstitusi kejuni, yimdan candidate pada kuning election, ada sisa pun tak mau candidate kita. Iba malay kita, kau nama kita beliau juni kita setiap nama balasakan ben pada parti, nama kita orang dari parti bampet ini kita pesan apa konstitusi. Iba kalau ni mengalami kuning mana. Ngomong kalong balik kalong balik, nanti nama sokumen, nama dia balik sekarang ni, ikut nanti mencuat baru nadam let school ni, ikut nadam let school ni, yang kolong nadam mencuat. Baru sokumen bagi orang bangga kuat menyekun, nampak ketika konstitusi ke juni, lalu ni dari candidate kalong ni abang menyekun orang hawat kalong. Baru sosial bagi yo yang candidate nampak ketika konstitusi, ubadai uberiu, nak ketika dong terhang ke juni, ubadai untrai nampak ketika senang ke juni, but mentang yo yang ini candidate, banyak pun nak National People's Party nampak mau terasa konstitusi. Kini harapan satu parti na kalolong uwe nong yalam jong kini parti National People's Party kubu sekretari jong kubu samla jong state negara berkuwe. Kon limba kecinya kejonga ki de kam ki bahalo jonga ki madu preston konat ki sama mateter ki nong yalam dijongi kele berset dengan yo pengelet menpen hati bobon di konstituensi wilayah pengelet hati bobon di konstituensi menyo pengelet pensutu di kipat pa hakating state megala berkuwe wilayah keleng jong kini megala magkumlo kumkuwe nong kikam ni utaw nong kesang jong kapati mengelet nyalam yang ni kapati magkamtan yang kanawin kajongka kalau song hangte posya kumuwe unong kikam jong kapati menyapekam ni kabha kamian kamtam emlang sarang hangte hapo syara konstituensi naladan haki Emily naladan haki MDC bagi MP hangte hapo syara konstituensi henry habakat haipa syakri area kadang katahan haki ni kibor kipalagan ayo snow ke kubor na i-block president bat kumtaru na i-president yung district Eastern West yung ka-block yung NPP ngalayo ka kubor manong manami na po snong na nila ka-area katahan ka bangat kalapun niya na omdan candidate kapun snow ya kamansim yung mga berkat sarsisim manong balay ba kamdet kaladay kapor yang mga yo Pagwan beliau kejar
biang sesisin hagani kisnong kebalakala pun yana kamtam mangan yo mangan wan magkumnu mangan yo mangan trailang matpi kinogkersan matpi kipata matpi ki kun di jogar ke area makarisan parang konstituensi halon ketangan ba kepenterkat yana ba hakiway ki konstituensi nalalet penyalap nalalet kersan nalalet pensutu halon kade ke parti berkamtam menentrai ya kikam kamtam menyo menya petem di tempat kami dan ayu yang abangan wan hari ke konstituensi lajong kebangan yo dan bentalan berpi pada keparang masyarakat konstituensi hot keragan kita kepon kepa kalian ketiga nabensyat hawai urang ba ubah dairu ubah ya trem bagi hakikam sebagai parti ngai limba kita di pamlakia di jauh ulah serendah no ya kata ketiga ngai pokoi hawan berperkan mengenyo manwan berperkan ya ketika kam limba blok presiden limba district presiden ba masio kala manyo manwan long way ukutong jogani ke parti ngai pulai ya ke blok komiti jaga madrasah parang konstituensi kepala ibit yang kung kajik terwa cuma ban ai ke benta yang mengenyo lem menyedon benta lem kali ka election MDC kumuwe potong jogani ke NPP link te habangi phaibat sa district council ni bahati ni Islam di Baladan dapat jinyalam jom kung uwe nongyalam jom kakunun NPP mula dairu kung CM jom district council ba penyak sing nilayo bon ba kijimentoy ni bon ba kikam di Balale ba kajinyalam kwan jom parti NPP hante district council ngalai ba kibel dari kita dian la nyau pasem bensua kimla manpas lagi menpentrikam ya kita dian nrai limba kajingalam kwat jota NPP hangte hedes council lai layo manpas bun kibel adu nyau dan prakali kibel layo manpas kebel kabakam kongsan kalong ma aibor ya kinau sensasyon ketawa slong kikod samla bat kisenong kumi ketagapil kalongbay bakumno man aibor no ya kisoda slong lagi kikod samla bat kitenman tinigi man nakaliam jo kali kapati NPP ngila bersang bakumno begila manjan berpeni dibatba ya kalenti kepada man ngil bersang man nakaliam jo kesodaru kila bersang kumno bakin peni manjan ya kali ngai ni ibat lagi wei political party kila persang berpenjut ya kali party berpersang berkumno berbentuk ya kali party kedawa kalongba kila tim hakili iski bagi bagi party NPP kadang iski kinangkiu arsut ni wa ada kaplan nila don hatabor mensensar ya kali sorkar begala humjulu habagi pai muslim agar pulai ni mengilawan hak majority belong ke way ke party ke bansensa teli life agut ki kandili ki emily kadi ke sarkar pemerintah ya ibrom ya melu preston ya korak kesama kumtinang yaram di balala bakumno manpenuandun kamtam ya ke sarkar bagi ke state begala barok ke way ngana kalian kucuna ngana lo usam larang ba manwan menuju kuma yu hakadi irian katan ya kabala kala pun yang angni ngan persang na kalian kucuna kum ubay kutong ba ngan persang hakidi iski ibrai praden dalam persang jeng na kalian kucuna mangkumlu mengajuk warwaju kucan hati strong kita di jopi ndrei kapor kalau di ngayo tang sipra tam ndrei na kalian jonga
lapon kisnong makalayo manwan madiu kejat nrai kindan kidam bat kisdong kisnong kibanga kamla marupsu manwan diu kejat nrai ngakepat di bat soha bat kumlu begini punya trailan makin wala ya kata thong ya kabagiri nakaliang kecompi bat kejonga makunjo manginyo manwana lem lagi poi hata jijong takkan ba sibun kamtam yanga berdepi manginyo manwan manyo ha kabor kabaan kelombe ba nakaliang kejonga laga don laga ngampoi hata thong ngai ngakerban skam manakaliang jumesti ngan wan maju wan menetrayang mati di dong kesang di dong yam bat kita di dong kesang jadi kepati APP manginyo man pendat yang kikam jam kamtam tum kipati gogor dan bersang makumno manginyo maletik ni yang surga berpenpoi yang kita kejiang lu jom pi the leader lagi kita di dong kesang baik kikongi nga nakaliang na jonga bonsin hagi meeting akamtam mangadon hagi pocket meeting meeting kibadet hagi isang jong kipatpa nga juong naliluwi kentin ladang apoy hagatong nga persyam nakaliang na jonga magkuno mangadon senda papi kipatpa kunkiway nga juong ikatin ba laiski ngandan bat constituency laiski ngandan hangi hanong san ai bat laiski ngan pendat di kikam kejonga district council lara apoy katong bonsin nga putsoy kata bat kaway kelong ba nakaliang kejonga nga kloy ban bersang kuno manganya trailam bat kidorwasong bat kidorwaran kihima bat kikur kita lagi bagi negeri hati ki konstituensi ki parti political party ki persang makumno makin jalan ya kedormas nong ya kihima ya kikur kita ngi kata ngai bonsin ki pat pagi tep ya duwe bonsin ki yale kumno man penyalam bakla ya pi ki pat ngai nga nagayang kacunga ladang apoy ngatong ngan persang kumno manganya dan senda bat kadar masnong nganya dan senda bat kadar baran nganya dan senda bat kehima nganya dan senda bat kikur kijat jong daerah tan motarsang baryong motarsang kata kini kejing anglut kejonga ba nginya persang menitrai la dang apoy ha kejong tina kaliang sunga keterpat ipi kantam kinong bersang bahir kijongi ba kumno begini tresitam ba kumno begini warak yang kejijong ba kantam ba kejijong kedai kejijong jompi swa ba hangta nakaliang sunga tang kita kikentin uplay untuk kubapi let suk sakien kijopi tang kita kikentin uplay